inzu reka turebe Moise Caicedo yibivuga bati cyakarena cyanditse Moise Caicedo afata umupira Moise Caicedo asora baro barayirukanga na asara ikipe ya Chelsea bawutereka kwa Jadon Sancho utereka kwa Caicedo Moise Caicedo wakiri nyuma Silva la Palacio abwira ikipe ya Real Betis ati wakiri igisi nkuba amamaza umusara witwa Jadon Sancho n'umusara witwa Enzo Fernandez Elia barayifata barayisuza barayipepera barayakira aterekamo igitego uyu musara witwa Enzo Fernandez atanga pasi ya munani irakibona Chelsea reka turembera za Maria icya gatatu ari arakibona Dawisari barashotamo imbere za Sancho Jadon yajamisha aterekamo Jado yakira umupira hagati mu kibuga umusara witwa Dawisari Barry awutereka kwa Jadon Sancho Jadon Sancho arawakira arabanza gatoya cyane arahoza areba umunyezamu witwa Salim Garadera Castro Jadon Sancho aramukanika aramuzamura mu kira muri 90 Jadon Sancho abwira witwa Sabari aramubwira ati ndakwica nureba nabi urahumeka umwuka ndawukuramo abamba basakipa Chelsea afata ikipe yitwa Betis bayifunga amashashi ubundi baraniga BNB itereka mu gitego cya gatatu Real Betis irazamuka ireba hejuru n'imifuka y'ishati bacuritse baramona urukoroto atasi imbere zamukora imbere zamuterekamo Nicolas Jackson Amazing Tools Company Limited igisobanuro cy'ubusirimu mutetereza mutegura mwigera ko umusara yitwa Cole Palmer umusara yitwa Cole Palmer n'urwego rutarurwa ku mugabane yebaba Cole Palmer Baby steps pampa nziza ku bana bose Cole Palmer arongera akora nk'ibyo yakoze afata umupira utereka ku gatuza ka Nicolas Jackson BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza Nicolas Jackson yakira umupira wa Cole Palmer ku munota 70 w'umukino Cole Palmer arabacunga gatoya arabanza arahagarara ategereza arabanza abyinisha yitwa Paru amubwira ati bagutumye kudafanda nta bushobozi ufite Cole Palmer atera ku mupira Jackson ashyira ijosi n'irugu byose atereka muri Villarreal ikipe ya Chelsea umusara witwa Cole Palmer ayihetse n'imwetse Chelsea 2 ikipe ya Betis ndakubonye ntumbonye yagitsindisha agatuza n'ijosi yagitsindisha ijosi bamutsindira cyambere gusa ngare ko bishoboka icyaka biri cya gatatu ni cya kane mufungurira amazamu bamufungurira amazamu Jackson Chan atasiyo Cole Palmer agafata umwanzuro babiri batatu Cole Palmer beraza amatasiyo Enzo Fernandez nakubwiraga n'uyu mwana w'umwongereza azi umupira bamwita Cole Palmer baza Cole Palmer yakira umupira hagati mu kibuga arabanza arabera imina gato akurura Real Betis mediane yose arayishenga arayizenguruka aragana gatoya cyane abwira witwa Paru amagara Jesus Rodriguez ashibura umupira utereka ku mutwe wa Enzo agarana umusara witwa Marc Bartra umusara kipe ya Betis agarana nabi cyane Enzo arazamuka n'umutwe bwa Salim Garadera Castro atereka tunganye Chelsea 1 Real Betis 1 Chelsea the Blues
Enzo Fernandez yakira umupira mwiza wa Cole Palmer atereka ku mutwe yishyura igitego batsinzwe hakiri kare cyane. Chelsea kimwe Real Betis kimwe, match yatangiye. kugira nabonaga nibirongeraga umwana mwongeza umupira. Magic FM. Magic FM. Nyega Gahavas ukora burya kimona kazi mvurise. Abafana ba Chelsea babati blue is the color. Football is the game. Bamwita Moises Caicedo. Barazamuka neza cyane abasore b'ikipe ya Chelsea muri mediane. Arabanza rogoga uriya Chelsea aca ku ruhande yirukanka cyane n'ingufu nyinshi. Rekura pass kwa Caicedo. Rekura Gaterina, rekura Topido. Yewe we. Rekura iyo bito Bullet. Nalo. Na mutima na bidi bamwita Moises Caicedo. Umuzamu arashyira avuga ati ndashaje njyewe Adrian San Miguel ntago nakurikira. Chelsea bine Betis kimwe mama mia Santa Maria dada dek. Magic FM. Betis rakubiswe. Ewo we. Bayihaye isomo. Kubiswe n'inkuba. Ntuzongera n'undi munsi. Ewo we. Kubiswe n'inkuba hano ndakubwiye. Niba nibeshye Chelsea no kipe ya mbere ku isi ifite zirigi na Europa na Conference. Chelsea yonyine ruku. Iyo kipe ya mbere ku isi ifite Ligue des Champions, cyane Europa League na Conference. cyane. Bashiro ni cyamaho. Arabanza yigira nk'ifiri mu mazi nifatike binyerera. Bisaba zandobani zisongosoye bisaba imigozi. Cole Palmer arabanza yigira ifi hariya arabanza baramubura barabanza